Vranje je grad koji je najduže čekao na svoju slobodu. Na kraju drugog srpsko-turskog rata Šumadijski korpus srpske vojske na čelu sa generalom Jovanom Velimarkovićem oslobodio je Vranje od viševekovnog turskog ropstva 31. januara 1878. godine. Vranjanci i ljudi iz okoline sa oduševljenjem su dočekali prve srpske vojnike. Od 1878. do 1883. godine u Vranju su bile razmeštene jedinice i komanda Vranjske okružne vojske. Prvi bataljon Moravskog pešadijskog puka bio je razmešten od 1883. do 1887. godine. Od 1887. do 1888. godine 14. bataljon Timočkog pešadijskog puka, a od 1888. do 1897. godine prvi bataljon Moravskog pešadijskog puka. Prvi pešadijski puk bio je razmešten u Vranju od 1897. do 1941. godine. Uoči dana pozdravit će se dan proslave pucnjavom iz Prangija. Na sam dan proslave u zoru objavit će se početak proslave pucnjavom iz Prangija. Radnje i domovi okitit će građani narodnom troblikom. Ceo dan radnje bit će zatvorene. Uveče osvetlit će se varoš. Proslava završit će se uveče u sali gostionice Vranje, gde će opština davati zabavu sa igrankom. Ulazak, dobrovoljni prilog u korist podizanja spomenika izginulim borcima za oslobođenje 31. januara 1878. godine, koji će se ove godine otpočeti podizati. Pročitala sam deo programa proslave jednog od najvažnijih datuma u istoriji Vranja, s ciljem da dočaram kako su naši preci poštovali prošlost. Stojte, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Vidite, ja sam čuvar od 60. Imam 48 godina čuvar. A ja imam 81 godina. A nemam sin da meni za to radi. I da vidimo do kada da radim. Ako Bog da je odobren, konzulat da je odobren, ja volim od srce i sada Bog. Ako da je odobren Bog da radimo do kada hoće on. Ne vidimo godine. Može da imamo i 90 godina, može i više. Samo da imamo zdravlje, da mogu da radimo. Zašto mi imamo najčisto groblje. Čistimo i groblje, da objasnimo, da sveće. Sve radimo mi, nema više ruke ovdje. Ja radim još od kada živi moj otac. Ja bio desno ruke od oca. Zašto moj otac ima 3 sina. A moj otac kada umro, kaže za konzulat, zašto konzulat pazi ovaj grob, kaže Đorđe da stoje ovdje. Ja od mali dece bio pomoćnik od moj otac. Tako, od mali dece. A ja sam rođen ovdje na groblju i mislim ovdje da ostavim kostu. Zašto ovdje sahranje moje dede, moj otac. I kažem, ja celo život živim ovdje i posle smrt opet ovdje, ne možda idemo daleko od groblja.
te, na brijegu vidim rodni